Sono kaswabon, senong kanggo kepiruman datin kaswabon na bayno, isuang dot kaisi saniti, may toko pati lembuso, miyampay magisuku toko pod isuang sambayang. Kinarahingan ni osundu isuang kerajaan sorga, kung sikaw mantadot pantamangan nu gisa mo kaswabon na bayno, kanu kaguhed. Kapag yampay, maya dot itimungan, kaisisan, puruanan dot panambarasan panatalayanan do kaswabon na bayno. Kung sikaw nagi mantadot ay tsakadung nu, maya da piramutan, gisam dat pasimbayan, pakinangahan, nagi kaisisan dahay. Tinasambayang dahay, isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanang kaswabon da insan po kumadatid insanan, puji Tuhan, tu kanu to kapakagud kapigyampay do kaswabon da bayno. Tadaw ko onom na da iti tulan keapat, 6 hari bulan 4 da tadaw da bayno. Pintanga na minggu, aruhay ko piyo hatimpo oy. Agi ginaot sinapaw do rasambo hiti kasodop, gisombot harangay di nakalingkabong ilot o di saliwan, haro na mati choir ilo montarinsan, nga man to kendo anuad ay timpo ilo choir ay orikot kapanandigan dilo. Ato ko piya man anuay kasiwatan nga monondig ilo orikot tanpo giteno. Kaswabon na pabay na nga ay numan ko anuo o numan pailiho at tulo da panambarasan dati dot popoburu di paintopot. Popoburu, papaindalan, menjalankan, melakukan, memonsoy, popoburu. Paintopot, hari keborosot, inapohit osonong nga po ay lanang paintopot. Nga inapoy paintopot pastid osonong. Hari nangkud inapoy mandati pawonsoyo, tiko paindalano, paburon dati di nga paintopot ka amo. Iso na pohot ay pangilaan dati, nga agumo ibugal man ko piyo bo. Dot inapoy onsen dati di nga osonong ka amo, paintopot ka amo, nga ato ko mudosi dot popowonsoy. Ato ko misok-lisok. So kira na pod mintong ko pod haratulon ka isom man nagim haro no hit painsusuay terdi. Mada to kod it oy landa tulun ipodasi modasi omono po nga na paintopotit mandati paindalano. Sira na pod norongaw kuhit panambarasan bacaan panatalayanan di tenu nagi nakapangintong ilot sinuratan dat bacaan na bayno nga miagalidit orohyano kud tanudan no pala bayno harap yan day mandati para ladralado nga ay umbalan to kod papainggumu damaya ilot sinuratan ay panatalayan bacaan panatalayanan no kasobon bayno. Nakuro tu alumi sa kakitanan. Nam alumi sa sari ibo nga miagalidit ikumunto kod direct ka. Iti adit katilambus kapiamonto kakaposian dati. Merampuk kakinarahingan, mantadet pelayanan, di paintopot. Nadi tumarang kapiya ta kita. Haro tulun-tulun na mamagompi dat tulandat, hari sabat, mangigit diolod ogirot, nogi di kahaharan dat pemagunan. Ino pa'y kahaharan diolo nga osilihin do dat kinarahingan diolo, itanudan diolo,
Yolo na po nga lobid olisih datusin diolo, kabun diolo, ipipiaraon diolo, it man diolo dagang-dagango, lobi kamantad kinorohingan, hinggod kinorohingan nasilim masikin mantad dati. Moy dahdot miampai di komosikinon di kinorohingan, yolo na po nga asilih dot kiharo. Papaing kawas yolo di kahaharan yolo, ay memusaraw yolo ina pa ikahaharan di nga lobi kakigatang kamantad dot tulun. Hari na kud ina pa itulun na miagali di nga katarimo yolo dot borosot syabas tahniah amu. Yolo na po nga perubahan di borosot pagidu kau ka. Iri no hipapag yolo. Kinarahingan na po nga ay siyo mamagunah di tulun na miagali di. Yolo na po nga tulun-tulun dit anga kaul. Popopi di kahaharan diolo di pinatahak ka kinarahingan kumadiolo dadamot tat yolo na po di nga mumbal nundat opunso atagak iswanggot katuwangon nagi iswanggot kesalahan-kesalahan diolo. Ngon pa dihit mo nila musile tampinay nga iyati ibu lo magampi dat hari Sabat ilo. Sebagai tulun-tulun di magampi dat tulandat nga mamusus to kan nagilat kahaharan miampai do ogirot. Do yun din nagyari ka. Miagal lapod sayran napod ori katit pagi wali-walandat right ka hari Sabat. Otapot tagi dat ino pay hari Sabat nga insan na sa minggu. Dagompian dati. Sayran napod na katali ba hari Sabat nga hirin na dad monatas to na dad nuno na pay dang pamagunan. Tu iya di nagi pinasunod kumadati. Nga ino po hit naraitan kagu dahiti nga kada gisambot ino po hit kahaharan dati nga osilih dot ponoko kinorohingan toko. O konondo ko kautamaan dati dot mongintongi di tulun-tulun di apatut dot porikatan kumakinorohingan. Nga irin pa nga osilih dot nomor 2 isuang na kaposian dati. Ino po'y asili kumoiso nga ilo na kahaharan harta dunia ang tusin-tusin dati pipiarawon dati ilo nagindahi kapagulo ilay gusawon dati. Jadi hali piah dot memegampi toko tulandat hari Sabat mundorong toko nga akon ko korohian da kinorohingan dot inopahi pagulunan it kautamaan dati nga iti kahaharan da pamagunan. Haroh kamoyon dot dosad agayo tulun-tulun di magakun da iyalo na po nga Kristiyan. Nuno. Manikid da patulun nunuh piahit buru-buruan dati harus patut manuh tay ko paponsoy dadot ina pay pekerjaan da kinarahingan nga osilih dot pengintangan di kapagulo. Perhatian yang utama. Iati na po akon ko papaindalan dot nunu na pahi kamilaan dati dot papaburu pekerjaan da kinarahingan nga momonsay ta kanagid ina pay kasapan idi nga gisomi dot
opusan. Kamu na podlo dilo nga okon ko dondo no. Manto ko na popoburo mampusampus. Asaru no matitid o kita datid dam kada ta kono po saudod igereja pia dati sendiri nga kanda dati tokoy asagap po di gulupo ina pumuti di gulupom paingkam ti gereja dati ka kumpulan nga gumukorikot iya di mari nga baino no podihom harodihit baino no podihom ka ino po hipagangatan dahiti nga man to kada patilambuso gisomi dot so gigisom kadalo mo sampai kesudahan kon ko miruab piruab baino tok ang pogot toko tulan do torikot otonob tulan kagu hinono tulan kagu mo otonob kon ko mitanob pitanob nga katilambusda dot gisomi dot kompokon okon ko miruab piruab haranom aiso no gumu matitulun do mamaguno dot tulan taun dot maganu nunu na pait buru-buruon moid iyolo na padinga osilid sangulo nit pakarja dit kaymayaan dahiti pamagunan nga ayolo monotos dot papaburu di kamilaan diolo gisom bomomonsed isiya na pa nga sangulo ni pakarja di kaymayaan isuanggot tumo da kinarahingan. Paingkura takad isuanggot karaja. Okay, contohnya kapagulo na pa kerja kerajaan lah. Ito nga sigu-sigu mangingya dati haro higyahit nugay anugrah dit manikid po sikul nga hari anugrah datakon dito nga sigu-sigu ngay haron ay panilayan dat haro kalayakan dilo katarimo kamo paing ka nagid jabatan dasway nga haron nunday anugrah pencapaian cemerlang kage nya galid di dam iti mo sitar nga hari pamari didit taon di gulod numan patako anugrah pastor paling aktif mo pakago anugrah baptisan yang banyak gumuy anugrah di anugrah pembicara yang sentiasa senyum kan padam kacalu ni hadit kacalu ni hadit anugerah pembicara sentiasa senyum tu amu no atatakilot senyuman dat apia sangkuro jadi ino pa igusawon dati nga iri ka mumagusa to kadit anugrah teko imilon dat tulundoroyohon paru isio paragat isio bertanggung jawab kan. Nga ino pa'y olihwan dati dahiti nga ay ato ko monotos dot mumagompi idit kami milaan dati mumonsed iyati no pa nga sangulun it kay mayaan isuang nga pekerjaan pelayanan da kinarahingan. Lumba-lumba lagi lagu satu ilot monondig. Anuan ta kayo lad anugrah. Isyo na po, iyati na po nga pinapatangkid di kuwasa-kuwasa dati minamonsay ta kanagid inapay tita kakinarahingan nga numan dati pasuswaya katutukon. Papakita ta kanagid kaboboyohan di tidak hormat kumad kinarahingan.
tidak hormat kumakin rahingan irina padinga ait iso dosad agayo ditulun-tulun di magakun dot tulun-tulun da kinarahingan. Iyolo na pohom papaindalan dot ait buru-buruan mentok keposian dielo sendiri om nagi papaindalan da pelayanan mentok pemagunan. Iyolo na pakantam milona raitan dot tok itulun dot angasaragas ka ngapurokis iborausinan raja uang nga iyolo na po nga haro kinalan diolo dahilo dot papaindalan dit kamilamilaan diolo montok dot pelayanan do kinarahingan hinggod inapahit kaparagaton diolo isuang pamagunan nga lobi kosonong ko ipaindalanon diolo montok dot karohanian. Bah, isay dati. Opure manan to kay lobo. Hinggo no hit hinggay kaparagaton dati idom pamagunan ko dong kinarahingan. Ako ni mati ko hiti pagarajam okito nagiri ako ni ka yadi. Ina pa inailan dati nga iti na po pelayanan da kinarahingan nga hinggo na po nga harod ikaposian dati. Ako ni ko kamuan na po la pelayanan kinarahingan kalom igereja. Ina po inawayaan dati iswanggot ay panambarasan dat pira-pira linaid di nakatalib nga hinggo na pati pelayanan nga hiri na po indalanan dati. Jadi iswanggot pekerjaan dati nga hinggay okito ikaboboyhon dati ko sebagai ihati na pa nga pananud da kinarahingan. Sayra na pod kanu kad anugerah cemerlang nganu katulun. Tok isiya na po motilom aktif motil igaraja ka. Iyolo na motilom ay tulun-tulun dot Adventist motilom alayak na gyalo kanud. O jujur gyayolo kagyad di tangalun di. Kumpul insan dot rin may katama suarat PIBG dot sikul akawas kola mo na nga. O ngayon na di rubai guru ay pangatua kasi hom ay hari tulungan ako na maghihumbot imilam manahakot tuition doon ang giris umalot tanganak sikul dati dahiti ka. Ay, ako idiyote kayo ng giris ay go ka ako. Ay, lan ko tit SDED, nga sampin no ng giris kasi kumun pa nga, ay tutunan to ko, ang sampin no ng giris, nakuro. Kakuhaan na po nga, inapay sikul dati nga, ay tutunan dat kailan ng giris. Jadi muntaki sikulan dati, may no, pati lambuso i-identity dat ang sampin no ng giris, ikasikul School Adventist. Irini po kita oritan na po miyagal ko sas Goshen ka nga gulo na po asaro tulun nga oy ang sampin no ng giris ka iri identity. Jadi iyati sebagai pananud da kinarahingan ka daw nga hinggo ta kano pada nga ino pay gulod ay landa tulun nga yelo na po nga Adventist yelo na itulundat jujur ka. O nga jujur mo tilolo monopot to po pendalan da tugas daw. Intay pagi nga alayak ko siya kanul anugurato monopot tilo po pendalan dat ay tugas. Ya di na dari ki. Jadi maito ko nagya haro kasaimbangan dahiri isuang pekerjaan dati nga ino poy pelayanan da kinarahingan nga o kito kasari da tulun dahiri. Okay. Saya
mila-milaan dati nga arag om ada miampai buat panguhupan dorok ngan nomon pundat buru-buruan dati iati na po nga ay kokitoh tokod paingkuro katutukon nunu na po ititaha ko kinarahingan di pinatumboyo kumadati iati na pumati nga sugaton toko dot papaindalan di isuang pelayanan na kinarahingan om okon ko gunon dati paindalanon montok de pelayanan di misap dohyan na kinarahingan ipot penisap de pelayanan kinarahingan nga iti na po siya iman bro sendiri om nagi nabondahit don pemagunan tay ko idon rogon kadati nga ato kay magakon don rogon mo kaubasan po nga idon pemagunan kadati tulun na pohom agayat to kay kanto dot ay koyonon di manha kakauntungan di mabay-labay miagal ko ikahaharan ongo perak potoy ko ongo amas potoy om yelo na padi nga ay papatahak ko insana no kaposyon om kanu do kahahan pemagunan nga sorohon na dati iati no patiti matay monong kiad to ko diharata idi ay so osausin piah dot ay imilo dati igitan om miloh nagi dot papakaharo dati isuang golobong hari nangku ino pa itulun da iya tinga ikomun da ongo pintar o kaninangku ko ilo no po nga tulun-tulun dit apa yung topot tu popologo sila timpu do pagumbalan di kigatang tumalib om ay sa iman diolo posadia o montokot kaposyon dot orikot tokot di mogod togod ya di togod di kakitanan gitu karait ngayon di matay karena pada dihiti nga ay memusaraw takod agumo na kay kauntungan dit nuno na po hipindalanon dati nga soroho na dati dat matay nga ito kay moti ka ikahaharan dati isang kura ginumo tangkiadan to koy itu nga tusin da gorumon no nga apatay to kono po o kanimoti ko tuk diaditi tusin di kuo kam may paswango poti bosi potong goyod hiri kalabangan o kaniko yod di hinggon tumano digadit iwasiat di siyo o harus 1 juta tusinku ay om asanang piramutan ka tok maningayami mo ti dit mi putut-putut na diti gua sa manara ano di alangan lagi matu di lain nilo ko naik po di data dia titusinku 1 juta o 100.000 patahakon ku di Santanilian tok 100.000 patahakon ku di Andrew Talud 100.000 patahakon ku di Mary Losod 300.000 patahakon ku Dusun Ministry ko aramay na dito digi 500.000 patahakon ku Gereja Ulu Dusun wah asan mo ti tu ino pa itu sinidia tapat mo tid akon mo ti kaigitan dati matay ay so na pa wasiat ta hiri nundod pagigagagalan nundod dit waris itusin isay di alayak do kano jadi mantad ko to kay igitan dot ay matay titusin man gidati gunod isuang na pelayanan om monopo ti mo ti pelajaran dati ti dot ilo no pakahaharan dati
man po dati info piro-piro tadaw nakatalib nga miagal ko ngon na po imbulayay kaguri nga ilo na po kahaharan dati otopot nagid hari usaha dati haro patungkusan dati kalatanganak nga kada dati lihuay ti payananda kinurahingan. Ya di mari. Kapi ino pwede tadaw ko ni hab sa ninaro tadaw ko ni habom. Kaguli po dihiti walay lebih kurang pukulapan tutuong. Lebih kurang pukulapan na. Nga tok no kopim panawd pira-pira kombolutan dahiti sandakan. Minay ampuya. Kung sikaw di eldawilis to minangoit dahaydot. Minay ambalot ta pira-pira kombolutan. Moy pamangkuda ambalot tihe piluk nga natuangan. Rikatan. Dia no pamutitim di kuo katalib ba hadit perancangan nugar di rancangan nugia kayo nanti rancangan Sungai Manila kakoyo nanti di kaniabdi dia no poti nga dokwo ka pamanaw nom dia no po nga lotikuo dia lotikuo dia dikuo kawaya na hadiralan da tagayod it komanda tulundat macam pigi bulan dia no poti nga dikuo lot hodi dikuo sarakarayaan nati kasyo tanganak piro orikot no pot paingka halinay dam ujung-ujung kat ino pohit lot teka tapak idi nga haro poy pamansayan do walay ka iya di to kono iti it atopot kapio songkuroh piay kahaharan dati nga haluh toko sebagai mulahing apatay toko patungkusan dati di tanganak apatay tanganak dati patungkusan di manangaki apatay manangaki patungkusan di manangaki kumoduo ujung-ujung kat ino ponday tanah nga pamansayan po di lawalay nga paingkuron madi kaposian di letimpud orikot nga irin na po nga diolo nad urusan dati na pod urusan nam iti na sanging pasih toko kada toko no soroh it apatayo kung numpay ka okon no ko dati urusan it tiadi man toko no po it pira taon toko pira gisam porikot no po 100 taon lah bubos tanaro hilo na 100 taon na urusan dati tu apatay toko no po nung kadilo sausin po mati nga ay sa igitan dati nga nakumbala ko naging nakatanod dat mumulabonggot itanganak po sayrad mangalit tadi nga harande may papatamo tusin ang hapodo ringgit 5 hapodo ringgit dahirid lobong nga bahin no po ice okon ko yodi sakira na po sampati atusin na patanggayan no lobongan kasuabon na suab no ungkod ni lobong haramoy pangungkod ay tulun mo dasi sebab dumay pagano ditusin sakira harasin singamas asa pa ni tulun dat may pangungkod ngan putulo itunturo may pagano dit sinsingamas jadi mantad ko sausin piya nga ay si igitan dati matay ay si igitan dati lobongon so kurang-kurang gat ay manta ko nagi pauhupod iswang na pelayanan. Katilambusan na pala panambarasan dati nga ina pa itulundot memperkaya dat kaposian dia lo tu oratian na dati dat kani kamilad igitan dat matay kakayaan idi nga iri ina pa itulun idi nga okon ko painsuangi kamundat bijaksana. Jadi kamoyan to ka bijaksana no ino pa'y nailan dati nga ino pa'y harta dat agayo nga hilo suruga. Jadi hilo itamodon dati. Manto ko naguno it kahaharan dati ti pamagunan
da momogusa di harta dahil suruga. Paingkura di ralan. Muhup tokod iswang dat pelayanan. Paingkurot muhup pa iswang pelayanan maya da kahaharan. Gereja ulu dusun. Kano mamungut tokod peniap tokod ti gereja. Maino di pungutai di itu peruntukan po nga 60,000 no kaki. Pungutai seranuman timungo it kirao na di insanan nga no pilipat di hit gatang. Pagumuan na po di nga man tadi nga anggota. Iri na nga ikaw hupid di. Papatikid tokod buku missionary. Tujuan na po dati bayno nga hilod nango. Saya sponsor 100 buku. 100 ringgit. Hiri no nga harani buku missionary di doon lagi. Hilo no nga pakayaan dit panguhup dati. Gereja guli-guli pa gereja Tambulian to sanang mamarait. Gereja Tambulian kadi Elder Andrew. Saya sponsor 50 ringgit untuk buku missionary. Puji Tuhan. Gulian ta kanakaguhit sikulan dati moy nahi Merisia Aloysius Rubait pengetua mananggung ako sa ulo na tanak sikulat ay son taon da bainad iuran daw tanggungon. Ito nga pelajar teologi. Kagumuan na dati sa ira na pod berkot bahilo manahakila kasaksian nga kagumuan na pod dilo nga gorit tot dadamot tot sumikul no kuro balanja. Uhot no hi Solinah Solvia dahil ang misyon. May dada ko intayom isay no hit pelajar hilad unay dat parluh no kopyod sukungan kawangan. Harus ang ulo na pelajar semester akhir na dahil siya di nga natangguh dito ay masalah perbelanjaan lagi. Man ko bayaran at pengajian di iya di mari. Iya di nari. Isay na ko ilod mantad ko it panguhupan no da kahaharan muntakid dit untuk pelayanan nga irinohit momonsay datid agumu atulun momonsay agumu atulun na karikot kain sama kumakin rahingan. Paduli kadit arata boras ki paduli da agayat tila sebab datusin numanu uhupay hingga no po yang penting gat katutun nila isay kinarahingan. Kan ikaraswahir iti di bagi. Karikat takad isa contohnya isa kampung. Nuno keperluan dahiti kano. Mi patay-patay loterik kahiti dahay miya gali dihilasuk to asaro blackout. Sponsor ako isa generita. Pota dan dahiti untuk kot standby ay sakaran. Itulun nga muhot isay dila tulun nilo ka. May jal udin mo tilo. Ororong ko katua garaja mo ti silo. Man tadi diharakaran nga haradi peminat at belajar Alkitab. Hingga no pod iya di piya kain tutunan. Paingkura no paralan. Yang penting gat inapay tulun nga ay katutun da kinarahingan. Karati da kinarahingan. Koilo do isay kinarahingan. No pakago dahiti ino pahit tulun da opintar nga popopi da harta da ila suruga hinggod hilo na po nga ay sa akaragan.
iso o tamodon dati tumaguang nga timpud orikot, moidet yelo na pa nga kanu mangigiti kapasin na pa ngampus. Sakira na pod manu takod i kakayaan di ngampus, may tako na impunay da timpu da bayno, popondali di kahaharan dati, dot moy hila sa borong. Ni kamoyan da hila sa borong, hingga inapay ginawa dati nga ay paimpahan montok da pelayanan da kinorohingan. Jadi ila tanganak dati hombian ni dati isuang dot pelayanan, isuanggot buru-buruan dati, pekerjaan dati, isuanggot keperluan-keperluan pelayanan, keperluan dot sikul dati, mission dati, gereja dati, insanan na pula nga mandati taguang ay. Kada na di dot timungan na po dati ikahaharan dati apatay to kung pagian daton di tangaw lunuri. Boleh jadi ni kay tanganak dati at kano daw kon itulod na suway kano. Jadi mantad ko tulun da suway te ko pagigagagalan man lagi paburo monta ka pelayanan da kinorohingan. Nga aga hati mo tilo. Aga hati bo. Ay anaro fumadilad di. Langadon na kinorohingan dati dot karay titi kamondot pelayanan sukarela. Hali pia miagalid di nga sayra na po papaindalan tokod dit panguhupan na pelayanan nga haray bagyati kagaton dati. Manahakod persembahan nga haroy kahagaton. Kada bersa persembahan, persepuluhan pia nga agatan tokoy. Dahulu nagidid. O hara keperluan na gereja, mumulih tokodid. Piano dawago, pira gatang, upo damonom no ribu ato koy. Agat. Hari kagaton dati. Agatan to koy dahilo. Nga ino paday kalangadan na kinorohingan, nga haro dalot ay karelaan dati. So karela. Minanahak isi dati dakwasa da mumusaraw. Minanhak nagi kinorohingan na kamilamilaan. Ikasanggupan dati. Ikahaharan dati. Nuno na po'y mila dati gunoon dat mongimbayat. Dawakon. Nga man to kada po'y talango it paingkuro nangku ikamoyon dot ahakon da kinorohingan maya doro disyo. Santob na po di kasiwatan da alumis nga pinatahak kumadati. Sayra na po dod manto ko ada airi nga hirinon dod ay yati na po nga merampok kadaw da tulun da suway. Popokoro toko dot koposian dati sendiri. Manamatama toko nagi kinorohingan. Mantadi di kada toko no pangadada di kasiwatan halipiad okoro. Doit titahak pinintalang kinorohingan kumadati. Dadamot pod ay harak kasiwatan dati itimpu. Dot apo orikot it penghakiman kumadati. Tokoy. O gumuot. Anaruh po di anam. Bulikan tad anam si tanga da bain okay. O gumuot tulundat karahit da iyalo na po nga Christian nga sayra na pod imbulayan kapiyam iyalo na po kani ko tulun-tulun da kinorohingan. Nga tulun-tulun isuang dat kaposian dialo sendiri. Isian lagi nga osilih dot koyo non di pangintangan dialo. Inagi ipaindalanon dialo nga osilih dot ay paindalanon montok do kaposian dialo sendiri. Kaposian dialo poposonong nod kaposian dialo sendiri kadaw.
nunuhi anuh dia lo ngamuntok no keposian dau sendiri. Ia lo nagi kadau nga minoningkod di kasapan kuasa di pinatumboyo da kinarahingan kumadelo. Mangudut dia lo itaguangan da kinarahingan gisombo ina pa di keposian dia lo nga nasilid iso ikamoyan dat parumpakan. Antakan na pendadim ila na po nga mamusaraw do kinarahingan na po nga menerima di persembahan dit numan patumboyo o dat sangkura pia kinoro isuang penatalayanan dit tadon na po nga ako ni kamantadet ay kapuahangon. Sekira na po iya dihot mandati paindalano nga iyati na po nga kawaya takanda di kamundat kakausan, kumaus. Kinarahingan na po hom, amuti papailoh dat amuti siya papaili, nunui tanda da kamunda kapiyakunan, isuang dat pekerjaan, di man toko pendalano. Akawas tay ka osiriba, kaya tay ka mosikin, ipapaindalan tay ka papaburu idit karaja idi, miyampay ay aga no ginawo, osano nga ginawo, haraday kasatiaan isuanggot kabontugan da kinarahingan. Okay, kalimpupusan. Sayra na pod nununa pa'y wansayan da tulun nga man salukuo da itaguangan da kinarahingan ay so nanday paguhatan dat paingka nakapagakon nang kuyolo ka. Akon ko iri hatuhot. Nga tuhot no ay inapahi tuhot dahiti nga nununang ko'y pinaburu diolo ka. Jadi paingkan nagi kadaw ngono pa dati patopikod isuang dot ay keselamatan. Nga inapay pakianuan da kinarahingan nga akon ko minagakon tokod ay isay kinarahingan. Kamuan ko na pa diti nga manta ka na pa iri bahay dahiti nga inapay intangan da kinarahingan nga akon ko sa mata-matad nang ponsu tako. Akon ko mantadot asaru tako momoloho ngaran da kinarahingan asalamat. Akon ko iya dihot tuntutan da kinarahingan nga nunuhi pinawonsay dati. Nunuhi paburuan dati. Paingkan lagi kadaw isuang dat penatalayanan nga akon ko boros. Akon ko boros sa dilo bo. Nga nununang ko'y pawonsayan dati. Ina pa'y boros nam ikabang no ri. Nga ay say paburuan. Nga ina pa'y pawonsayan dati ay so pa'y boros no. Nga nakaindalan no nahit ano piya nakaboros. Sakira na pod minumaku kangkum yot tihom kamoyan dat ako ni kaminum nga umbal pagid ako mabora sa minum ako kangko inom ako no. Ako piya mabora sa minum ako kangko nga nakita na dako mininom ako. Jadi paingkan ginaretan da hilo ina pahit karahian da kinarahingan nga akon ko magakon to ko nga ipaindalanan dati nuno paindalanan dati. Agayo mati kamoyon dat papasasad id disan-disan da wahig. Iri na pa di nga mangigit to kamoyon dat isa ko basanan di papatahak di titahak nagi persembahan numan da kinarahingan paburuad mantada insanan di kahaharan isuang da penatalayanan daw di satia kumad insanan it pinatumboyo kahaharan idi nga numan lagi kadaw porikoto montokot nunuh na po. Gisamba iyati na po nga kasap tokod papawonsoy nunuhi karaja datong sonong.
isuanggot 2 Korintus siam ayat ke siam memhopod. Isian po nga mamiduo papatahak nagi kumatulun mosikin i katapatan daw gisom bo sa gigisom. Pinapaintalang nagi siya linso montakit mananasad ngay om takanon doman akano. Isiyo na po nga papaharo di kahaharahan nagisam bo apilopi om papasunih nagi kadaw di tua-tua do katumbayaan. Ina po dihit numandati pasasado miyampay dat mabay-labay miyampay nagilongon dit opuahang om gompian da kinarahingan. Isiyo na po papatahak kagud dit linso kumadi mananasad ngay om papatahak nagi kumadit pekerja nunu na pohit momonsay dilat ila na pa nga kasap dot umaraja miyampay dit mananahak pinapatahak miyampay kinarahingan. Amo na po itong pinay nga ino po otorimo dati nga pinatahak ko kinarahingan siap bekerja sama kinarahingan isuang da buru-buruan dati. Tu ina po ititahak siya di nga montok dot pelayanan montok da pekerjaan da kinarahingan dat timpu-timpu dot hiti pemagunan. Miagalit napupusan na lo panambarasan dati da kasabon bay no. Hinggo dot naratian dati dot magakun to kano po pananu da kinarahingan nga may na dati paindalano iti panatalayanan. Hinggo na po kayo nun dati nunuh na po hot buru-buruan dati tugas dati pekerjaan dati nga kada dati lihuad ihati na po nga pelayan da kinarahingan mantok ano paindalano miyampay monopot tugas-tugas dati karaja dati buruan dati santab na padimila dati dat uhupan isuang da pelayanan nga pauhupo na dati miyampay osan nga ginawo okon ko asan sagan tu insan na padalo nga sayra na pod pandalanan dati miyampay ay kapuahangon osan nga ginawo nga okon ko manggigit dati isuang dot koinsakan nga manggigit dad kataadan sayra dot ay papendalan to kalop pelayanan da kinarahingan. Agumo ni karahian dati sebagai tulun. Agumo imani-manon dati nga sorohon na dati mohing-lohing to kano mo tiniti. Nang kolohing to kano ngay ikamoyan dat mapay kapoy na di na jaman kono ka jaman na motiti ka. Jadi santabid dit mila dati dat pembanganon may na dati pembangano mentokot ay keposyon pelayanan hubungan dati kinarahingan sakira harahi pasunduran dati depo manguhup pa isuang pelayanan may to ko po patilambuso may to ko na paindalano may dat irih no hit kanu dot mangigit dati manguhup pa tulun da suway dot kain somok kumakinarahingan labi pun dot iri no hit isok kaguralan dati mumagusa itit harta surga it imani-manon toko. Kau sikaw pahitian toko natit panambarasan dati ay kaswabo na bay no. Kanaw misisa toko isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan surga kung sikaw dot kaswabo niti insan pakagud nakanoy pangunsuban dot manahak kasakadung isuang pelayanan maya da nunu na pa ititahak no isuang talenta dahay kahaharan dahay
nag-iikasapan dahil papaindalan da tugas-tugas ngay. Kung sikaw to napili no yahay dat manguhup iti palayanan da hingga na pakainan dahay, makiano yahay da anuan no yahay ay kasapan da mangigit iti palayanan, to yahay no patim tulun da ang alamok, gumu karahyan dahay, gumu iman-imanan dahay, nga naratian nagi dahay da kasuabon da bayno, da santob dit panatasan dahay da mamagusa dahay ti pamagunan, kahaharan no pamagunan, nga akon ko igitan dahay matay. Suway ko man nagi dahay pori ko to kumadiya, montok ko manguho pa isuang palayanan, kano mangigit tatulun da suway katutun dia, katarimo dia sebagai det gampa masih dia no. Kung sikaw man tadot pantamangan no, kumad insana no makikinangaw, pananud no, gisamba ilo kadaw nga simbayan no magindalan tadaw do bayno, isuang kaburuan dilo, pandalan gi palayanan no kaposiyon, ikasiwatan dat megaliti nga kapuriba kagud yahay, kapag isisa kagud isuangot, ay minsingilo o mangilo di boros-boros no. Kung sikaw Tuhan, tunampunan mi hay mantad insanan no dosa, mandahay patahaka kaposiyon dahay kumadiya da tadaw do bayno, nuno na poet awayaan ko tumboyo umakaposiyon dahay nga yahay na pohom pahingigit nuno. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw sa dapan da bayno, ikalan sanandat apanda kami gali ko sa dapora samtu to koy asapo no rasam so do koy. Kapiruba to ko do hitid gereja ulu dusun da tatuang do bayno. Ayso no pa kontabon umbalanta kay papaintalangot kay sisan do sumambayang hitid page dusun ministry. Tatap nandad iswa nga dusun no kabaktian. Ano di apatut ulu dusun ka malayo di kabaktian. Tatuang kabay no ki manto ka dusun da tatuang kabay na to ulu dusun ka. Wah. Jadi kasuabon da suab nga hari kasari kapagyampayan dati sa dapon na bay no tatuang kabay no pailangon ta koy ot ling kabaktian pertengahan minggu dahitid gereja ulu dusun. Hinakaw po kapiruba to ko do lebih kurang pukul 7.30 da tatuang kabay no.